Unene asivele ke singene kito tindzaba libutho lelitsango selethule ebugani bakhe kanye naletinye tethulo letehlukene mbekwe Ndlovukazi Mhlekazi esigodlweni ehlane lo mkhosi ungene esigabeni sesibili njengoba ke sekucala bese sesifundzeni sakaHhohho esigodlweni ebuhleni. Intsambama lenhle sibonge Ngcongwane yebo silapha esigodlweni ehlane esifundzeni saselibonjeni lapho khona kuchubeka khona sigam sesibili sawo umkhosi webuganu weminyaka wa 2025 ndawukhumbula ke nine benkosilenhle ukuthi emavikini laphelile sibonile indvuna imemetela isho ukuthi uyezwa na lapho khona beyisho khona kona ukuthi emakhosi sekavele alibitile libutho ukuthi aliphelele lapha isigodlweni ngetinkhani nine benkosilenhle umcumo ke nalomuhla ungilosetulu kilolibutho njengoba kungimanje nje sisathi salibona lichubeka lithula ngekhathi sithi sisebenzile sibone kuthulathulile sibone futhi sibabone bophezu komkhono bangena solo bagelete njalo lapha isigodlweni takwethula kiyo indlovu yemhlaba kanti ke nine benkosilenhle njengoba nitawukhumbula ukuthi lo mkhosi lona nje silamhla waqala lapha isigodlweni ebuhleni esifundzeni sakaHhohho njengoba umkhosi vele ucale khona ngiko ngithi lo mhla sikiso sigamu sesibili sawo umkhosi kanti ke lo mkhosi lona ke ngumkhosi lo wabekwa ngiwe emakhosi ukuthi uhlanganise bona boma ke labaliqhamukisa kilo lonke elivele siwatini etigodzini totine telive njengoba bathi kuthiwa kungamenyetelwa noma indvuna ingamemetela ukuthi uyezwa na bavele boba betikhulu babakhokhe boma ke ukuthi baphume nabo bugani bakhe kanye naletinye tetfulo hlukehlukene nine benkosilenhle ke njengoba libutho lilana kungimanje lisachubeka nekwethula ngiko kona lokusho kona ukuthi libutho vele limbeleni liphumile liphume ngebuningi balo livele iorder layithatha njengekuba lebuya kiwe emakhosi nine benkosilenhle kanti ke maswati lamahle lo mkhosi lona udlala inzima lenkulu ekuthuthukiseni bona bomake ukuthi bomake bakhona ukuhlangana ngalendlela bashiyela neligwayi lapha nalapha bakhona nokubukisana ukuthi babomake emimangweni ngekohlukana kwayo baphila njani kulomunye umango yini labangakwenda kuze ukuthi batawukhona ukuphila impilo yembili kanti ke nitawukhumbula ukuthi nawe emakhosi kakhulu kati neindlovu yemhlaba ihlale ibakhuthatha bophezu komkhono njalo njalo ukuthi make akakhuthatele ekhaya sebenzise likhono lanalo kude ukuthi umndeni utawukhona ukuphila uchubeke uyembili kanti ke ngetulu kwaloko nitawukhumbula ukuthi nine benkosilenhle njengoba sihlangene lapha sihlangene ngaso sithelo sebuganu umaswati lamahle eyindlovu yemhlaba ke noma emakhosi lokunye la yakhuthathe ngiko ukuthi bophezu komkhono abasebenzise sona sithelo kwenda yona imikhiqido lehlukehlukene njengoba nitawukhumbula ukuthi silive already sesivele sinayo ifactory lapha empaka lekhiqida yona imikhiqido lehlukehlukene nine benkosilenhle laso sithelo sebuganu kanti ke ngwane lomuhle bophezu komkhono bangenile ke lapha emabaleni esigodlweni batheleka ngebuningi babo asesingene ke sibone ukuthi ekufikeni kwabo bophezu komkhono bafika njani lapha esigodlweni ehlane nokuthi yini labayishito noma nokuthi injabulo yabo bayivete kanjani bafika lapha njengoba babonakele ukuthi bajabule kakhulu ukuthi emakhosi aphinze futhi abamemete nalonyaka Luthango lulichamukisa kito donke tinkhalo telive liphume ngetinkhani nakuleli sigaba lesi sesibili semkhosi webugani weminyaka wa 2025 lisasasa nemcumo kungulokusetulu nalomhla lapha isigodlweni ehlane ekubeni emakhosi alimemete libutho bophezu komkhono bayithethe njengoba injalo iorder Luthango selivakaliseke inhlokoto lelinayo ngalomkhosi lithi kuyalijabulisa kakhulu ukuthi emakhosi ahlala libita lihlangane ngalendlela Ngithabisile ngwakavulakadi ngingimake sangweni ngisuka kumalinza ngitenjela umkhosi webuganu ehlane ngicala ebuhleni nanyalo ngathi ngeke ngisale angikhoni vele nje kulomnyaka 2025 nakhona ngisengeke ngisale ngoba lusiko lengithatha into ibona bugabazi bamkhona nangithe khona nje ngila ngibona ukuthi ngijabulile konke lokwendekako ngiyakufisa kwendeke akukho la ngisala khona ngijabula kakhulu nje angifisi kusala ngaso ngesikhathi ngiyabona ngohlukaniswa kufa
noma ukugula kusangikhona ikahamba. Uyabona msakati ngiyithanda kakhulu le ntuthuko le. Kungathi futhi singahlala emalangana la. Solo sidibila. Siyajabula kakhulu siyajabula. Nakuthiwa nje uyezwa na. Kuthi thuku. Uthi angiyibheka le. Kuthi koja hamba khona. Ngilana nje injabulo yami inkulu kakhulu ngagogo. Siyambonga wangozi. Siyabonga waDlamini kunene. Sine babo 60 besingayathi lenzaba le. Koja nyalo uyabona lo mhlelo sesibubo. Siyabonga wangosi Dlamini. Siyabonga kakhulu. Igama lami ngiSiphethihle ngwakamlangeni. Ngijabule kakhulu ukuthi la emkhosini weGanu. Ngijabula kakhulu ngithanda kubonga nje emakhosini ukuthi asiphele lithuba lekutala lekuhlangana silithango kunenge nje lokwenteka lana sijabulile kakhulu nje kakhulu. Siyabonga kubayethe. Sibayethe wena waphakathi. Inkosi Ndlovukazi Mhlekazi. Ligama lami nginqobile Magagula ngenza kaSibiya nguMalinza. Phasi kwababe Shifu Ndlondlo. Nkosi yami sithokote kakhulu. Sichamuke ebuhleni. Sesidala bese sijaye kakhulu. Asibambeke. Bathi ngimase bathi uyezwana kukhona lendlela endekako. Angadi. Nanyalo ngiyahlanya. Ngivele ngasho kulobabe ngathi ha ungasangibali sengihambile. Ngase sengiyajabuka. Books. Ngiyabonga langa. Ngingathanda ukuthi sibe munye laba bantu bethu nathi sine bogogo. Sibe munye kubophezulu bomkhono. Sibe into yinye sikwadi kufundisa labantu bethu lebetemva nabo makoti nabo bonke noma siyahamba sine sishiye labantu bethu bakuyo lento yethu yemakhosi ethu. Mina ngingigogo Mhlanga inkhosikade maka uLadlamini. Ngicela nje ukuthi bongela kakhulu emakhosini lokuthi nje kuba nesikhathi sekuthi acele bomake bete batovakasha. Ngikokele ngubonga koloko ngoba silithango kuthiwa sibiya noma ngabe ngikuphi. Make ngumake wanoma ngangibani. Ngakho ke lo site la sitofunza lokunengi kubomake ukuthi makwakhe letinye tigotsi uphila kanjani. Kuningi lesikufunzako sibomake la. Hayi ukuthi simane side. Futhi ke le ngubonga kakhulu kuNkulunkulu ngibonga nje ukuthi lithi livile nkosi asihloniphe emakhosi ethu. Uze naye uNkulunkulu wethu sitowukhona kumali. Uma sehluleke silamhlabeni sitabe ngilabalahlile. Kungako ngithi uNkulunkulu ngiyambonga vele emakhosi ami ngiyawuhlala njalo nakamemeda ngiwathobela ngita ebukhosini bami. Siyabonga. Ngiyajabula ukuthi la nkosini yami ngoba sithola lokuhle sithole mahiya kulamakhosi. Sijabula kakhulu nakuthiwa kudala amakhosini siyathakasa ngoba uyasembathisa asembathise emakhosi asondla amasifike la sesutha. Ngiyabonga. Lokhu lomkhosi sewulapha esigodlweni ehlane esifundzeni saselibonjeni waqala esigodlweni ebuhleni esifundzeni sakaHoho evikindlela engcile. Lomhla lokulanga lokucala kusasa ngimgcibelo kutawube kulanga lesibili bese kuthi ngelisondlo kuba lilanga lesithathu lekulanga lokuthi emakhosi alicithe libutho njengoba Njengoba sendiveleni nebenkosi lenhle infokoto nenjabulo lekilo libutho njengoba nitibonela umgcumo nelisasasa ukuthi kungilokusetulu ekubeni imakhosi alimemete libutho ukuthi aliphelele lapha isigodlweni yahlane kanti ke libutho nyativela ukuthi lahlela vele lahlala limele ukuthi engabe emakhosi ayawumemeta nini avele livele lisukume lithinzise imithwalo nemvunulo libheke khona emakhosini kanti ke liningi lalo libutho ndivela ukuthi lisuka
besuka emkhosini ebuhleni neBenkosihlenhle njengoba lo mkhosi uqale lapha ebuhleni. Labanye ke bakangenwa ngemandi emadvorweni kokuthi sebayile ebuhleni ngeke basavelanga lapha esifundzeni saseLibonjeni. Kodwa labanye bachubekile bageletela lapha endasi esifundzeni saseLibonjeni. Masodla amahleke lo mkhosi lona njengoba uhlanganisa dona tinkulungwane netinkulungwane letiqhamuka kilo lonke leSwatini. Lo mkhosi uphindze futhi ufake isandla lesibandi ekuthuthukiseni umnotho welive etinhlangothini letehlukene. Nitawukhumbula ukuthi njengoba lo mkhosi ukhona sewukhona iminyaka tivakashi ke letibuya emhlabeni wonke setivele titheleke lapha ngaletikhathi kutawuba ingcenye yaso sive semaswati kulo mkhosi njengoba lo mkhosi lona sewavele watiwa mhlaba wonke neBenkosihlenhle. Kanti ke ngetulu kwaloko lo mkhosi lona sewenda leSwatini isibuko sadoda amasiko nekulondvoloteka kwamasiko nemihambo njengoba tonke tive setavele teta lapha kutawuthekela lona lwati ukuthi leSwatini lenda njani kokuthi likhone kulondvolota wona emasiko neBenkosihlenhle. Kanti ke masodla amahle lokunye njengoba sisabuka ukuthi kufaka sandla kulolu hlangothi lomnotho ehlangothini letekuvakasha phinde futhi usito kokuthi sive semaswati noma bosomabhizinisi labancane bakwati kuta lapha isigodlweni ehlane noma lapho khona kunalowo mkhosi lokhona bathengise lokho labangakuthengisa ileyo mkhicito lehlukehlukene le batawuthi nababuyela emva emakhaya impilo ikhona ukuchubeka baphile emimangweni neBenkosihlenhle. Kanti ke maswati lamahle njengoba nati kokuthi live leSwatini lihamba embili kakhulu emhlabeni ekulondvoloteni wona amasiko. Lokho bekungede kwaba impumelelo neBenkosihlenhle ngaphandle kokhola ngiwo emakhosi lavele ahamba embili kwenteni isiqiniseko ukuthi lonke leSwati lifaka sandla kulondvolota wona amasiko neBenkosihlenhle nje kubeni ke bophozu kwemkhono bafike lapha esigodlweni baba sebangena ngekhathi esigodlweni ngayo ingoma sebake uthola kiyo indlovu yemhlaba baholwa ngiwo emakhosikade silwa. Sesibone ukuthi ikhambe njani ngesikhathi bethula kuye lo Mangceveza Khweshe. Kube nelufike esigodlweni ehlane elithango livakele ngengoma selungena emabaleni esigodlweni kutakwetfula embikondlovukazi Mhlekazi. Lokwetfula lithango beluholwa ngemakhosikazi Silo kanye nesigodlo. Lona ke ngumkhosi lesewatiwa mhlaba wonke lophindze ube ligalelo nenzima loyidlalako ukuthi leSwatini libe sibuko semhlaba kulondvoloteni amasiko. Ingani Silo semhlaba neNdlovukazi Mhlekazi baphindze babe ngemahlahlandlela ekwenteni isiqiniseko ukuthi amasiko nemihambo yemaswati kuyalondvoloteka. Nayamukela letetfulo indlovu yemhlaba besingethwe sigodlo kanye netivakashi tawo emakhosi. Bophezu komkhono bethule bugani bakhe embikwe Mhlekazi. Baphindze futhi bethula naletinye tetfulo letifaya ekhatsi, tibhidvo, titselo, imisebenti yetandla kanye nalokunye lokunengi. Lona ngumkhosi ke lohlanganisa tinkulungwane netinkulungwane tabo bomake bemaswati letiqhamuka kito tonke tigodi telive leSwatini. Phindze futhi kube lithuba lekuthi bashiyela neligwayi ngemikhicito ngalesithelo sebuganu nokubuketa timakethe tayo lemikhicito. Etintsabeni kubika Pholile Maziya, Anathabiso Dlamini esigodlweni ehlane. Solo si lapha